Znači nemoj biti spor. Aj, može, prati. I dobrodošli u još jedan video na Marko Casey kanalu. Nije mi dobro. Tek sam ustao, uglavnom danas idemo na Sljeme, ali ovog puta sa novim bajsom. Novi bajs je tu gore. Da lajkajte ovaj video, subscribeajte se za još. I danas ćemo prvi put sa tramvajom actually na Sljeme. Ne moram se mučiti penjat gore. Koje je to olakšanje. A sad idemo prvo napraviti doručak. U ovu posu uzmem peanut butter. Sad mlijeko. Ne smemo pretjerivati s mlijekom da ne bude vodeno. Jedna banana, smrznuto voće i decimet. I to treba izgledati ovako. Doručak je gotov, a sad je vrijeme da krenemo na Sljeme. Ovo vidim BMW. E sad za sve vas koji ne znate, ono tamo gore brdo je Sljeme actually. Znači do tamo sve gore kad se putuje, svaki put kad idem na Sljeme. I danas idemo prvi put sa tramvajom. Napokon imat ću više snage gore, bit će mi cool, jer treba doputovati tipa 11 km do tamo. Kartu za tramvaj smo kupili. Tako da te tramvaj pukne. Opa, dobar. Jesi se prestao ljutit? Na šta? Na onaj gdje nisam tagirao. Stavio sam te, znaš koliko ti je loše ime da ti YouTube ne prepozna tag. Mora sam link stavljat. Gle. Znam da. Da. Probaj kak je mat ovo. A mislim i ti imaš mat isto. Čekaj, aj mogu ga probati. Da, možeš. Ali to je L. A biti ti si isto ne. Ovo sam košnice ja htio. Ma bolesne su. Najviše sam zato što mi se slavi. Ma skučit ćeš sad, spusti samo. Da. Samo sic trebam neki bolji još staviti, ali mislim trebam promijeniti svašta nešto. Mislim, ne, šalim se, samo sic. Ne, hoću bolji neki. Ljepši. Ovaj baš nije lijep. Digni se! Mi bi trebali actually na sredinu. Aha. Biće gripovi, sljedeće godine ide Fox ona naranđasta vilica i Coil ide naranđasti, onaj X2 Factory. A moram ti nešto pokazati, gledaj ovo. Di idemo mi na koju? Tam trebamo ići. Reci legendo. Može. Jel može s kacigom da ju sad ne skidam? Može. Ajde. Aha. Ja sam bila na Sljemenu. Evo ga. Evo to odlično. Aha, hoćete i vi? Da. Pa uskoro će izaći videi. Jel ima mjesta, čoda? Ja se nadam da ima. Ovaj sam svi. Jesam, evo. Bolesno čuju. Da, respekt, nice. 4 dana su putovali. Pa dobro. A malo samo tu. Ocjena od 1 do 10, ali iskreno. Pozdrav. Pa možemo enduro, enduro je lakša pa možemo se zagrijati enduro. Enduro lakše. Da, ima i onaj skok onaj. Ali ja moram gumu spustit malo. Ja moram gumu spustit, pa ne mre se vozit, pa gledaj ovo kaj je tvrda. Ma daj, ovaj bajs je bolestan. A uvijel sam prišao to brzine. Znači luđak. Dobre. Bolja je bila ona strana, ali ne već. Opa! Znaš šta je fora? Fullo sam dio jedan.
A tu, ja sam prije, ja mislio da ste vi ovo. Ja gledam kaj je ovo. Je li dobar ovaj okolo? Ma idem vidjeti kakav je okolo. Pa okolo je ovo makadam. Sam ti šodar, ovo ti je stavio. Idemo na stazu. Tako. A, pa to je onaj dio. Aha, a trebam brzinu dobiti. Pozdrav. Opa, kad se juri malo. Ali ovaj dio već znam malo pa mi je lakše. Kako bajs juri ljudi. Bolesno. Ja sjedim i vozim. A kad je ravna staza. Opa! To je sad taj dio, jel tak? Onda tek ide cesta i opet još jedan. Nice. Ajmo sad. Gle, pratim, gle sad ovo. Kako ga vozi? Bravo. Ali ja pratim. Dobar dan. Pozdrav. Dečki, da vas čujem, šta mislite, hoće Casey uspjeti skočiti to? Sad Casey ide skočiti ono za što sam bio prošlog puta. Frende, ja sam čitan za ovo. What the? Ja sam na zadnjem bio. Dečki, šta je ovo bilo? Nisam očekivao. What? Dečki, ja sam ovdje malo ovak se osjetio gumu. Jesi vidio što sam napravio? Na zadnjem. Respekt. Ali bicikl, znači, bolesno ke radi. A tu sad je onaj dio gdje su ljudi. Idu ovaj ljudi, ja sam se tak sam se opustio. Tak mi je lijepo. Joj, prošlog puta me ovdje zezalo. Pričekat ćemo Alana da ode ovako pješke i onda Casey ide. Ovo smo već prošli, bit će zeznuto. Ali ja se nadam da će biti dobro. Ma ja sam tu. Opa, jesi dobar? Idem dolje. Joj, bolje da sam se spuštao nego ovak sad. Joj, kreten. Ali dobro, je. Ti nije ništa? Noga malo. Aj.
Ja ću se spustiti, ja ne idem pješke. Opasnije mi pješke nego na biciklu. Aha, da, to je onaj dio di šlajdra. Ma nema šanse, ne znam kakav je skok. Za šta je? A, dobar je skok. A, pedala mi bila. Idi. Ja, ne mreš ići. Dobro. Ma da, previše sam lošao u stranu. Jel ide? Ne znam ni koji. Aha, taj. Još da ga naučim da je tu. Au, kak ide bajs. Bolesno, au. Šećera ti. Buraz. Wow. Dobre. Ajoj, desi se. Opa! Uvilica. Save my the day. Je ide ovo, ja? Da nije pao. Alan! Ili to... evo ga. Ma čekao sam da vidim da li će on, di je on. Ako ne mreš, kuraj. Ali ne znam kako ćeš se spustit, kužiš. Zašto je nezgodno. Jedino da ideš lijevo polako, ali opet pazi. Polako ću, da. Sjedi više iza. On ne sjedi uopće iza. Ček, idem i ja dolje odmah. Da. Čekaj, ajde. Dobro, mogu uhvatiti, ajde. Pazi, šklisko je, pazi čuo da sam da te ne... Može. Može? Pusti. Pusti, budem ga ja primio. Pusti. Čuo da? Čekaj da ja zauzmem ovaj kamen. 3, 4. Opa, i to je to. Pusti. Makni se sad. Sad ću ja sa njim ići. Evo ga. A glup sam. Stup. Sam glup. Zašto sam išao tak bočno? Na taj spust trebaš ići full ravno. Ja ti baš zaboravljam imena. Idem ja probat. Treba da proba Casey Wheelie. 3, 4. Probaj da te na video. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again, all over again. Leave it all over again. Još jedan. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. Leave it all. Casey sam u gondoli, dečki su ošli ispred mene su, bili smo troje, tako da bolje da oni budu dvoje zajedno, ja ću solo, nema veze. Nismo se još ništa dogovorili, ja sam za enduro, htio bi onaj skok. Znači ja nisam kolo Pinto nikad vozio. Samo kaj je ovo? Znači ljudi koliko je ovo? Kak ima snijega sad još, kaj je ovo? Aj, trebali smo ići ondje. A je on isto normalan ovo. O, nemam pojma, vidit ćemo.
Moram vidjeti uvijek unaprijed. Gledajte. Aha, to je taj dio tako. Čoda, sorry. A ono kad smo mi bili vozili je bila Pinta. Aha, ovo je kolo Pinta. Preskačem. Opa! Gdje je ulaz, stari moj? Znači desno. Zato što mi idemo kroz Colorado i onda spavamo u Pintu. Ljudi, lajkajte video. Da se Čoda ne ljuti jer ga nisam stavio tak njegov. A, to je taj jump. Nice. Ti si skočio? Bravo. Respekt. Ne znam. Ako su manji skačamo, ali ovako malo ove veće ne. Jer zato kad su ti veći mene odbace jako. Dobar je skok ovo. Još jedan isto dobar. Taj je legit dobar. Fora je ovaj Colorado. Kaki drop? Ovo je tu s drva. Nice je. Ja hoćete? Da skočimo onako? Gledaj. Samo da ga baci pa da... Ne, moraš ga bacit. Ja sam ga pustio. A da li onda nos dajvaš? To je sad ovaj dio, oni zavoji, jel tak? To su sad oni zavoji. A ovo je zabavno. Pumpaj. Ajoj, to je onaj dio gdje sam se zeznuo zadnji put. Dobre. Šta je spao ili? Ma ne izgleda tako. Šalim, spao sam. Na onom dijelu. Ono baš trebaš biti brz. Aha, mogu sam taj. Imam drugi. Nice. Ok, ljudi, ide gas. Namak. Evo, bravo KC, full si stazu. Šaklam. A prošli put smo išli ovdje, a? Ja sam mislite vidjeti na ovu stranu. A ne, to je Da. Ne znam kako je ovo staza. Koliko korijenja, wow. Nisam ljubitelj toliko.
A me prebacio kamen. Opa, drvo. Opa. Ima tu sad strašni koji dio. Ja mislim da nema. A neću to. Odletit ću dole. Kao da idemo doma. Aj, ideš ti s nama? Ja idem gore. Dobro, ajde, vidimo se. Ništa, vidimo se. A ti ideš voziti još? A, valjda. Aj, uživaj legendo, sretno. A nađi si nekog frajera, ono. No, frajera, umjesto da Neku žensku ekipu. kažeš mu. Šalim se. Idemo sad u Maksimir, gdje inače ja stalno dolazim. Opa. Prvo koga ćemo follow kemati je Dado. Znači Dado je malo lud, pratim ga. Dado je kupio svog novog jumpera pa mi je htio pokazati šta može. Bravo. Idemo dalje. Opa. Respekt za Dado. Evo ga. I onda nakon toga Jura je htio da i njega follow kemam. Ajde. Prvi put sam uspio, ali nisam njega dobro snimio, pa smo išli drugi put Znači nemoj biti spor... Aj, može, pratim. gdje sam ja malo više požurio i zato sam case'o ovaj table. Dobro je. Ali nema veze, bilo je super, nije ništa bolilo, probali smo. Jesi vidio? Jesi dobar? Da, dobar sam. Ako želite samo jedan video gdje ću doći ovdje u Maksimir i posvetiti se ovome, pozvati ekipu i da radimo jumpove, pišite mi dolje u komentaru.